Amen. Awuthula ba. Amen. Sathawuthwa inhlupho. Ngamanzi kaBaba Masango. Wathi uBaba Masango kwezinye indawo nothi ngikhuluma ngami thwathapelo. Siyabonga abahlongwane kusilela le ndawo. Sizokhuluma ngoBaba Masango. Amen. Ifa lethu uBaba Masango. Amen. Ifa lethu uBaba Masango. Amen. Ifa lethu le. Amen. Baba Masango is the rock of Africa. Amen. Thulaba. Amen. Idwala lase-Afrika. Sizukulu zikaBaba Masango emoyeni. Asifuni next ngayo. Asifuni next. Namanje masifuna ukumphika sibona amehlo akhe esibheka awu nawe ngwana. Nawe ngwana. Awuthula ba. Amen. Baba Masango. Ifa lethu. Asikhanyeni ngoBaba Masango. Amen. Asikhanyeni ngefa lethu. Amen. Asikhanyeni ngoBaba Masango. Amen. Uma ngabe sizalela abantu abanje oba buhlongwane. Niyabezwa bathi. Niyabezwa. Uyakhala lapha sizohlaba bekuyini baba ngolesithathu. Uyakhala. Nathi siyakhala sithi hayi angazi ngimnika ihomework. Angazi ngoba unikwe itroni lika Meana uyithathile ndle. Phela singama throw. Ngithi kuye 123 su. Ngimshiyane ngithi uhlala uyifunga. Thina siphila ngeBhayibheli namanzi nomkhulu. Amen. Ingakho kunzima kabe ukuphambaniseka. Amen. Uma ngabe ungene kule nkonzo waqonda esipeyitini kuphela wangathatha iBhayibheli. Amen. Uzophanjanisela. Amen. Uzophanjaniselwa. Amen. Ngithi 123 su. Manje uthi angazi noma uyifuthi babuhlongwane sengibuyileke. Sengibuyile. Wenze njani? Ngeze babuhlongwane uyaphupha. Kodwa mina kangiphuphi ngimtshele emini ngithi 123. Ngoba manje ezinye izinto baba uzozilwa ngamaculo. Ngoba phela uDavide wena kwa ubani uJaphi 123 su. 123 Mangibusela inkonzo kuona. Ngisa inkulu. Ithi ngizwe usizi wakhe. Kule Uyazi bathini bo baba? ababali Chawu lo mfana wenzani? hlanganela wenza Ngithi awu babuhlongwane babiza ngomfana umdala ngayo. bawukuza kamhlangano wenqolo wakho. Awu umethi uyakhala mama. Uyalami Uthi lo muntu akumba umntatemba ngigibeza abafana athi iqala umzaba abafana labo range labo oregisa ngithi 123 su. Babuhlongwane. ndima ukuma Mina mama sho. Azanzima into enisitsheleyo. yaba bimadini kule Hayi ngithi ngiyayithwala inhliziyo yayikhona. yayimora kulungiya Ibuhlungu. Yazi omunye umuntu ufuna ukuzwela amakhala yena. amen awulaye Umakhala omunye umuntu awulaye umuntu ubona ngathi ayikho. ubona Kanti hayi lo muntu lo usitshela into ebuhlungu bantu kulela lo baba ayingemuzwe kahle. imuthule anu Kathi ngithi ngezwe. Bezwe abantu bethi ngithi ngiyahlupheka kanti cha angakahlupheki. Namhlanje sizoduduzwa. Nimzwile ubabuhlongwane. Amen. Bantu basetendeni nimzwile ubabuhlongwane. Amen. Nimzwile ubabuhlongwane. Amen. Uthi uBaba Masango mezwe indaba enje uhleli igama lakhe ngeke lisaphela. Amen. Usemsebenzini. Uyazi uma ufuna ukuqeda igama likaBaba Masango ufana nomuntu ojaha iyelo brain ngebhayisikili. Usazosebenza. Usazosebenza. Ngoba uthi uqisha lokuzalwa. Uthi ubheke emva kwakho uqhamuka okunye emva kwakho uzumbuza ubuyaphi ke ngoba akamazi uBaba Masango athi uyaphila uBaba Masango athi uyaphila uMeya Amen. athi uyaphila uBaba Masango Amen. athi uyaphila uMeya Amen.
noma ngathi sikhonza umuntu asinendaba sicela ukuthi uNkulunkulu kabamasa yazi leli gama lisatha nawo tikoloshe leli gama sumngani wakho mama sumkhulu wakho leli gama leli mawulibiza ukinyo tikoloshe ebusuku uyabaleka utikoloshe Amen. ngiyaqala ukubona igama nje nina ngazi ngigqoke kanjani lebhandi noma ngithawuthiwe lalela leli gama mobiza lo ukinyo tikoloshe uphuma ngefasting azayichamela ngendlela sisaba ngayo hayibo labantu babiza uthi ubamasango labantu laba ngibabona beza bephuma emhlabathini njengotshani besixoxela obamarafu kuthiwa bengakabikho labantu kuthiwa baprofethwa labantu laba bashumayezwe imisebenzi efakwazi obabuhlongwane noma amahlongwane abantu abavalelwa amathuna laba abantu bosizi abantwana bakaNkulunkulu ngegama likaJesu Amen. uthula ba Amen. noma besinikela uthi wakubona ngamshela uJesu wazizwa izono zakho na ngesimo yakho Amen. ithi umvulela inhliziyo thana ngena Nkosi yami ukuthula ba Amen. simazile uJesu enqaba bamasa samazi uJesu samazi uJehova singazange simbone sambona ngemsebenzi namhlanje sibonga indlela siyalena eGauteng abanye babuye eLimpopo esibabusilepe emekhuluma ukhuluma into egidoti koloshe bendawo bathi lona ubuya lokhuluma le language ayathuthumela sathane wathaba ebile wathuthumela awuthula ba Amen. bebona abantu abanje ningabusathuswa zinyefu ningabusathuswa zinhlaka amanxeba lawa esiwakhombisa abamasa eplazini uma ngabe silandela ifake ngabe kudala sayeka ngabe kudala siyamuza babusisho ukuthi uphishana ngama headquarters ngabe kudala sayeka isigabisela ngama headquarters ngabe kudala sayeka kepha stay silinde ukuthi samukele ngenzuzo uthi bamasango babunzuza uthi hawu yamangala namanje lapha eMispa nalapha eRama abaningi basebefikile ezulwini athi hayikho athi asikakafiki ezulwini sisazogezwa la sigezelwe indlela athi kahle kahle sisaye ezulwini omunye nomunye uyongena ngemsebenzi yakhe Amen. igama lakhe uma libhaliwe nayo iyongena lapha ekhaya athi ngithengisa iplazi athi abaningi bayagcina ukungibona athi abanye siyohlangana eplazini asazi ukuthi iplazi athi abanye bayagcina ukungibona siyagcina ukubonana la athi abanye siyohlangana eplazini asazi ukuthi ngibapha ngenubabo asazi ukuthi bapha yohlangana eplazini sibongela ukufika kwamama wethu ethambo likababa laba masango nomela Amen. siyabonga Amen. abantu abanyama uba masango athi mina mawusuthi mina athi molambile uthanda kakhulu athi kepha mosuthi impela nje athi azathi akhipha amadate athi suthi impela hawu phela ngeke uthi ukhona uyangidika manje usuthi impela nango omunye hamba lethambo lakhe bekelela thawula manje usuthi athi usuthi ngeke sasho ukuthi uNkulunkulu abamasana awu athi nango baba uthi omunye
mebuya uthi hayi uthi kanti abakithi bayangithanda bekuveli kuzokwenzeka lokho babuhlongwane qinisela mfuthu usifundele iBhayibheli kamnandi ngilethwe yilokho nje lapha athi Nkosi kusise ukufunda kwezibalo Ilo muntu lo indoda ithande indoda ngenxa yamanzi ukuthula ba Amen. angithi sifundele iBhayibheli kamnandi Amen. ngize ngikhumbule sonto skole Kula school. masingena iSunday school Arikena Sunday school. sasicula enye ingoma lapha Nilopela ingwidi. ngenxa yesikhathi ngeke ngicule Babakala kebeka yi. kepha ababuhlongwane Ubadade zongwana. usifundele njalo iBhayibheli Bale. abahlongwane siyabonga ukusidedela lo baba lo azosifundela iBhayibheli emuhle eclean asifundele iBhayibheli labafasa siyabonga sengiyayithola ukuthi yini afunde iBhayibheli kanje babula uthi imithambo yakhe kwamanje khona ubaba akhuluma ngayo ngabakhohlwa labo baba khona ubaba ade khuluma ngayo uthi ubabunet ungathuki babuhlongwane lapha enhlaza athi khona umama ohlahluba abantu edakile ahlahluba edakile angisho uthambani yophuza abantu lezi abayikhuluma kubantu ayophuma abantu ukuthi bakunzuza ngiyanomisa lo mama lo ehlahluba wathiwa hayi akaqhutshwa ayise eRama ayifika lapha eRama kangena icase yakhe manje bamthatha bamusa kumporofita wathi nithi yenze njani wathi hayi phela yikho enye indlela kakhumula wathi ngiyafisa ukumkhumula ngiyafisa ukuthi akhumule ngoba umthetho usho njalo manje ngisaba idalo ahamba nawo hey manje ungathi ubaba Masango umuntu wathi ngisaba lezi idalo ahamba nazo namanje bengizovuma khumule manje ngisaba lezi idalo ukuba mnethu wenza ukukhiqiza umuntu onjani buka wenzani uba mnethu and ubabuhlongwana akahlekisi ngaye ukhuluma ngaye ethi waye nje kepha ngaphuma nginje Amen. bafethu asihlonipheni abazali bethu noma Amen. asihlonipheni abazali bethu benyama noma benjani Amen. singababukeli phansi noma benjani basizele Amen. abazali bethu kuthiwa khumbulana babenihona kuthiwa khumbulana babenihona sihlonipha abazali bethu noma babenjani alehlonipheni abazali bethu angithi thina sihlulekile sihlonipha ubaba uMhlobo simphiwe ubaba Masango sihlulekile emini singabangisomuntu sahluleka saphiwe bamthabela sahluleka saphiwe babamade sahluleka saphiwe babunkosi sahluleka saphiwe babumathuso sampretenda uwesi yena sampretenda alekethi nibana bama bambesiba wazi kahle ukuthi uyibani athi bambesiba azathi bring my body le uyazi ubaba Mathuso thina beke strong ekusuthu mama ngiyaxoxa athi baba Masango senze kanje sibadala senzibakhanda sisikhulu wena ungakwada kahle sibulawe indlala lapha eTronix baba omdala uyamazi umama iphoyisa ngababa mdala kule nkonzo yabona abantu ekuthiwa badala kule nkonzo abuka athi ayisekudlala enze kanje angafuni ukugcina ubone sibuka kancane manje ambona ubaba uthi la kagcina bese ethi baba Dlambile athi baba aphumeke manje lo baba une strategy sokusebenzela inhliziyo yomuntu
Dlamini athi basethu hawu yabonga noma Dlamini ujabule sesongena ekhibini ejabulisa umuntu ombona athi ajabuliswa nomkanje akajwayele uyambona kwakula amaphoyisa kaBamasango ayehamba nobabuzikalala nowebhoboza amadlebe kwakuthiwa babuzikalala wekushayela ukuthi umbukelana umborofiti wesipritika ubeka umborofiti emehlweni tukushaya abantwana bafuna bangibuke phela athi makudlula umprofiti anobheka bamzuza mfethu anoke nikhulume lezinto ngoba nisibonile siye kokubi ngoba mathi usekhona ikole lesuthu elikula elithi fathi labo madimani athi asikhetheni ezibuhlungu singakhulumi ngokukhuluma nazo athi sikhulumeni ngezinhle lezo uNkosi uJesu asenzele zona athi singabusakhuluma ngoku yazi manje sesikhulume ngoku ngeke nihleke kanje ngikhuluma ukuthi hey yazi manje abangithandi la nalona bangithandi nalona bangithandi uzothandwa kanti imali awusize la isontweni sothandana nawe nje wena isikuthanda ngathi nasahluleka ukuthanda babunkosi sahluleka ukuthanda obabunkosi ngoba angisho njalo nawe mama uNkulunkulu akuphama futhi wena usendabeni enzima ngoba uzalwa egazini uBamasango wathi athi mina athi ngithanda mina athi ngilandela mina athi ngilandela usisi athi ngilandela umuntu othandwa athi ngithanda athi ngilandela mina athi kepha ngilandela ithu athi maye athi maye athi maye athi maye athi ngihamba ngedwa athi ngihamba ngedwa athi ngihamba ngedwa asenze kanje athi ngihamba ngedwa athi ngihamba ngedwa athi namanje ngibangele kabi ngidla emgqomeni kaDori ngidla amakhasi kaBhala athi ngabuze ezulwini ukuthi why ngisebenze kangaka sengiyahlupheka manje abantu bedlula benika namakhanda abanye bekhefula amathe uthi ngabuza kuBaba lathi izulu hayi ikomiti lathi izulu wena baba Masango umnqobile uSathane kepha uzokuthola ngabantwana bakho hey benya kuyohlekiswa ngawo ngiyanibongela abantu baseClermont ngiyanibongela hayibo ngithi ngiyanibongela Amen. Ngiyazi ilona sekethe lilodwa esele namazulu bakaBamasango meke nabaqashe yokwebhana amen amen mina ngitshela uBaba Mathusi babuhlungu ngibonga mangibona kwamukela abantwana bakaBamasango ngemfana ufundisa bengizofunda bapha abantu basezonke besofunda ne nibonile ya asambeni yesekhaya siyobatshela isibuni ngoba kulela ubonile abantwana bakaBaba ngemfana kithi thina nje umama uhlala edlula every day fanele sizame imvana njalo mengena ayizizwa ufika lebhodo awuziyatatazela imvana banenkosi ubamukele ngemfana nomama siyabonga hayi bafethu siyabonga Amen. siya eMkokwaneni kwaBaba Mathusi sime niyazi kumewa lapha emission lapha asakhodoli mntaka ifuzo ziphini sima lapha namantombazana ayadula amantombazana uthengeli kwesikhathi kwafika umfowethu omuntu warekalithuse ngathi yebo sicela ukube okay cela ukubona
wathi hayibo abangene ngasala mina ngaphandle uyamazi kumama ufriend angithi ufundile umthetho wakhe khona abantu abafundile abangayikhonisana asifani mina ngathi ngakwazi ukuthi because ngeke ngisakhulumisa manje umama uyathanda ukuthi ashare imandi ngitshela akana secrets ungamhlebeli motivation njalo athi ukusehla nomakoti wakhe abelu abahletshe mobahlebele lo into izophuma njalo ayikho secret noma ana ongamhlebeli umeana oqeda ukumhlebela athi imali esiphambaneni umxoxele lelibandla kodwa ukuthini ngalokho uzoba senkinga manje umama uthi ngena nawe ngithi hayi mama kubizwe wena ngena nami ngithi hayi ngeke uthi ngena mani ngithi amali wena ngingene-ke masingena siye kumama Mathule umama kezwa athi nina kiwuphi hambani eba ngamangala ngifika ubaba Mathule kungesisandeni egqoke ijazi elimhlophe nesipeleti sikababa Masango sathi masingena angithi ngihamba naye nalo mfowethu osifakayo uthi nampa labantu engibathanda kakhulu ngicabanga ukuthi usho mina abantu uyangithanda wathi labantu engibathanda kakhulu emhlabeni athi nginje kungenxa yabazali athi nampa labantu engibathanda ngiyabathanda athi awubani wami esesho awuhamba naye uyamtravela athi awuyabathanda athi ngeke ubone lokho ukuba abazali babo bebengeke wathi maye ngiyabathanda wazosukuma uthe mesuka ngibonzwa kasho kimi usho kumama ngabonzwa usho usho bathi usho kumama akasho kimi mhlambe lapho uyangithanda nami ngile ngibuza hey wathi hawu labantu laba abazali babo bangenza lento kusho bamuthu wasethi igama ke bamthu ningabalala amen wathi ningabala amen bafowethu enkosini ngiyabonga kabuhlungu usifundisile namhlanje ukuthi makuza abantwana bakho nathi zonke senze sizolanda indlela mina ngithi ngizosupport umuntu weBhayibheli kanti uzongifundisa ukuthi kuningi ke sengikufundile noba kumbambo kuningi sengifundiseko noba busisho sefika wakhuluma ngoJesu wangikhumbuza ubaba Masango babusishe angithi sihambe sihamba samamela amavangeli uzo umuntu ethi ubaba Masango uJesu ejuluke manzi ubaba Masango uJesu uyazi ukuthi uba omunye ubabole emgababa wathi hey ubaba Masango uJesu ekhona ubaba Masango wathi ubaba Masango uJesu uyamazi wathi ubaba Masango uJesu wathi uJesu wasukuma wathi awukhuzeni bo awukhuzeni awukwenze njani umsindo ongaka esontweni namanje ngithi ngiyabheka ngibona iwundu lengibheke ezulwini ngingimangalele ukuthi sengizophakanyiswa kanje mina ngizange ngifele muntu wathi ngizange ngifele wathi Jesu inkosi yamakhosi wathi ungamishina uje Yesu washo njalo wathi ungamnqishi indawo wathi mfune inkosi nomsindisi uyena owakufela wathi kepha mina ngifelanga muntu wathi angifelanga muntu baphila abantu asilandeli ifake silandele into yangempela leli gama likababa Masango liyaziwe ezweni amen ezimpilo zakho babuhlongwane ngikushiyana leli culo mfowethu 123 sifila se ithi Jesu Kriste ke sibongo sakho Jesu Kriste isibongo sethu ngibahluthi zibasalile hari tshwarwa ka baka la molo masibandwa ngemulu ritsekiswa idira kuyena sizathiwa zizitha kuye khona le verse ke number 4 sithibele ngitsomo tsa lefatshe ukulela bitso la Jesu
Khuluma into. Rimutshepeng ka hohle le ka mehla. Simthembeni ngemihla ngemihla. Oh babuhlongwane mfethu. Ubuhlungwane. Mulateleng ho isa sefapanong. Lefu la hae le be pela rona. Ha re shwa le yena fatsheng lena. Re tla phela hodimo le yena. Uzophila phela ezulwini. Ithi ene ha re tshwarwa ka baka la moloki re tsekiswa dira ho yena re thabeleng ho tliswa bohloko bitsong la hae a re shwetseng pele. Ithi ha re tshwarwa Asibanjwa. ka baka la moloki ngenxa yomgcini Ngenxa yomgcini. re tsekiswa ke dira ho yena sibakiswa Sibangiswa zizitha kuyo. re thabele ho tliswa bohloko Sibalekele Sijabulele. sijabulele ukuva ubuhlungu bitsong la hae egameni lakhe. ya re shwetseng pele. Usifele kuqala. Babuhlongwane ujabulele ukuzwiswa ubuhlungu. Uthabele ubuhlungu. Leli culo laliculo obamade abafundi bakabamasa. Thina senesiphiwo Acula zakhale nyembezi athi sijabulele ukuzwiswa ubuhlungu. Athi sijabulele ukuzwiswa ubuhlungu. Athi sijabulele ungajabulele ukuzwiswa ubuhlungu. Athi sikujabulele sibe happy. Mama Masa, as from today kwabamhlongwane sizothwa semoyeni ukujabulele ukuzwiswa ubuhlungu. Amen. Ukujabulele ukuzwiswa nosipata ngaphinde ezobuhlungu bawuzwa ubuhlungu. Namhlanje wistabelo sesizwe sabantu abanzulu. Ukujabulele baba ukuzwiswa baba usilepe ejabulele ukuzwiswa ubuhlungu. Amen. Boba basijabulele ukuzwiswa ubuhlungu. Amen. Asijabuleleni ukuzwiswa ubuhlungu. Amen. Uzwiswa ubuhlungu umuntu omthandayo, Amen. omthembile, owenze konke. awuyethise Ubabuhlongwane ekwenze konke njengoba ethi ushaya insimbi ngo4. Hey bantu benkosi. Hayi lo muntu ukhuthele. Hayi mama Hlongwane akusile iphutha. Kome Christina ayikho inkonzo yakhe. Ingena ngo4. Wawuvakashelwe isidalwa sika Memangu. Ngo4 o'clock iyange umthanazo ka5 kaMe Christina ungena ngo4. Awungeni ngo5. Manje shuthi wawuvakashelwe isona. Izwani lo baba uvuka ngo4 ayongenisa inkonzo ka5. The way anovalo umkhumbuzo wabugwalwa setshasa. Umkhumbuza yena. Bathi wevuka entathaku salayitha amakhandlela acabanga usekufa. Avusa amatroni athi mathe yabheka. Athi yamhlebela. Engathi useku3. Athi yafana sale senilinda. Babe bomkhumbuza. Imase ku5 gijima shayinsi. Washayinsi ibizinqamuke manje. Inqamuke lahlekana. Ayibeke lapha ingasembi. Hey, awungenisa inkonzo lapha. Babuhlongwane. Mabavuko babugwa. eNatal mabavuko babugwa. Amen. Mabavuko babamade. Amen. Ayingapheli lenkonzo. Amen. Mabavuka baborofika. Amen. Bavuke kunaba wathi baMasango uzosebenza ngabantu abasha. Asivumeni ubaMasango asebenze ngabantu abasha. Amen. Mina babuhlongwane kimi ukhuluma ngesikhathi eside. Ungisuthisile. Angithi siphile esikhathini esizima ngoba abantu bafuna ukushumayezwa abantu ababathanda. Amen. Amen. Manje abena. Amen. Asasenze. Amen. Manje ubabuhlongwane lezi ndaba siphezona. Ukuvula ubamathuso. Wekakhuluma isikhathi eside. Enye indoda imeduze kwami. Bamasango ngenzi kanje. Sayibhosha awuhambe la duze kwami. Yathi awunangivukela. Sathi siyakuvukela sigibele ngemali zethu. Asikhathele, asifuna ubamathuso ezwe inhliziyo yakhe athi maye ngizongikhumbula. Athi nithi ngikhuluma isikhathi eside. Athi maye ngizongikhumbula. Athi ngizokwepana njengamakara. Athi ngizwa ngizwela. Boba bana bomama asibe nomoya yokubekezelela. Noma umunye wethu ebukelwa phansi kepha sibe nomoya yokubekezelela. Ngoba umoya sowuthola la. Siyabonga ababuhlongwane. Siyabonga abamahlongwane. Asithi basiphilele. Amen. Amen. Basiphilele. Amen.
angeke sikhwele manje. Hayi imispa. Ngiyabule. Hayi asike sithi mispa. 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 Uyazi mangile ekoloni. Ngiyacabangile Mina abantu base Claremont anokwenhambe. Nginikele intsamazi. Mina ngihambe ngedwa ngacela indlela Ngiyamele ngayo ngcwaba umama Thekwane eNgcobo. ilobuluka memati. Basukuma khona obhuti Gwede eMantashe. Obhuti Gwede sikhula nabo leso. Basukuma kuthiwa lona ubani sukuma ahlale phansi bathiwa lona ubani bathiwa lona ubani lona uchairperson bani kwase kuthiwa khona omunye ke lapho angithi ngingakabi nomkhaba ngabi nempandla ngisesestand bengifundisa amaculo uba Marafu bengithuma uba Marafu ngifundisa amaculo wathi manje MC wathi manje sizosukuma ke othunywe ekhaya eMispa emzini wamaKristu kanti ngenhlanhla uthisha wethu amaculo dala ngama 90s 94 oh lo band bekifundisa ngo 94 August 1994 wathi manje somcela sukume phela senguba bakudumisana Reverend amangani bangazi wasebethi kumele iMispa hey bajabula abantu eteni bathini abasekolo bathi Mispa bathi yo yafika iMispa manje bangithatha nobhuti Gwede bathi nansi iMispa ifikile izosikhulula ihamba nomkhonto ngithi yo kahlena ngene labale mkhombe hey bayithanda iMispa bantu base Mispa niyathandwa ekoloni Amen. bantu base Mispa niyathandwa amen wathi omunye umfundisi onesibindi wathi umama Thekwane uthe masifuna amanzi ushiyela iSlayers ithempeli lakhona lavula ngo1978 ubaba Masango wathi nihambe ngiyolandela amanzi eMispa wathi basenibona izinto zenhlalo seniphelile amandleni namathemba enu nokuzithemba kwenu anoye eMispa nolanda amanzi manje ngiyamangala ubabhlongwane ekhuluma ngamapayipi hey umoya uyagcwalisayo uthi hambani nongilandela amanzi eMispa ngoba mina sengiyahamba kusho umama Thekwane waseNgcobo umahuduka wathi nongilandela amanzi bafethu siphila ngamanzi siphila ngamanzi bantu base Mispa uNkulunkulu anibusise nginenhlanhla nabantu abanje ninobabumbanga ukuthi ngesephithi ngeke nibona thina esikude siyanibona ninobaba uMshasi ninomama Masango ninomama omama abadala umama Ngobese awu nabo mama osisiNonhlanga sengathi uNkulunkulu anganenza ukuthi namkelane ngeziphiwo zenu Amen. namkelane ngeziphiwo zenu amen njengo Petro noJohane uPetro noJohane basukumisa isishosha ngoba babengenayo competition babamkelane ngeziphiwo zabo Amen. omunye nomunye wengahalela isiphiwo somunye Amen. wayithi mebona uPetro sebenza bese uJohane yamgcwalisa ngoba banabo mama asamkelane asamkelane angeke size lutho ukukhuluma ngoba Masango noJesu noNkulunkulu thina la emhlabeni singamkelene asamkelane kanti into efunakalayo luthando senzisa uthando liyabekezela uthando lusifunela okwakhe uthando lusikhukhumeza uthando lunamagugu uthando lunayiphapha ukusiphakamisa athi umeyana ozalayo emoyeni athi ukusiphakamisa kungamanyala phambi kwaNkulunkulu athi ukusiphakamisa kunukela uJehova athi ngamanyala phambi kwaNkulunkulu asenzeni ukubuyisana noNkulunkulu sisaphile emhlabeni ngoba sinjena nje kuvalwa amathuna kwavalwa amajele kwavalwa indlala ngenxa yokuboshwa kwababa Masango umsebenzi koma